Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba babasesekaranyeho uretse amakuru. Ngende Fagika yinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge ni nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine. Bwana Nsanzimfura Jarimura kanku kandi ndamwakira hano muri studio, dufatanye tubwire byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo nandi agezweho mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni munyemerere nkubite mbangura mbabwire byinshi. Muri Kivu y'Amajyepfo, intambara, imirwano, imiripurano ukurasana gukomeye hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Ndaje ngo mbabwire aho AFC M23 ihanganiye na Wazalendo mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje tubyinjiremo. Ndababwira ibikubiye muri raporo ndende ya Human Rights Watch ishinja cyangwa se yongeye kwanduza cyangwa se no gusiga icyasha izina rya M23. Iravuga ko noneho ngo M23 iri kwimurira abanyekongo mu Rwanda ku gahato, ariko kandi ngigakora n'ibindi bibi kuri aba banyekongo. Ese koko ibikubiye muri iyi raporo bifite ukuhe kuri? Turashe tubirebere hamwe. Murabizi ko u Rwanda na Kongo bitagicana waka. Hari ku munsi w'ejo twagarutse ku mishinga imwe n'imwe yagiye idindira, ndetse sinayita imwe n'imwe, ni imishinga myinshi mu by'ukuri yagiye idindira bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Imishinga ibihugu byombi byari bihuriyeho yateza imbere abaturage. Kuri iyi nshuro rero nagira ngo mbabwire ko mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje ibiganiro bya Washington bigamije mu by'ukuri guhuza u Rwanda na Kongo, ndagira ngo mubwire ko hari inkuru nge nakwita ko ari nziza. Babwire ko abatekinisiye b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni inkuru ivuga ko rwose ngo bateguye umushinga w'amasezerano byitegura gusinyana. Turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo. Loni yagaragaje ubugizi bwa nabi bwakozwe na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR bugize ibyaha by'intambara byakorewe he. Turaje tubigarukeho. Yitwa Constantin Mutamba yongeye kugira icyo abwira Felix Antoine Tshisekedi. Uyu nguyu rero nyuma y'umugambi wo kumujyana mu butabera. Hanyuma rero ikindi tugarukaho muri rusange ni inkuru ivuga ko ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zahuriye mu nama y'iminsi 3 yiga ku mutekano mu karere ka Nyagatare. Turaje tubigarukeho tubive imuzi n'imuzingo. Babwira uburyo leta ya Kongo noneho ubu yatumbagije ibyifuzo byayo ku Rwanda, ivuga ko ngatakifuza ko abanyarwanda bafashwe bugwate na FDLR bataha. Turaje tubigarukeho tubive imuzi n'imuzingo. Victoire Ingabire uyu nguyu uzwi nka Ivu, uyu nguyu yitabye urukiko ahakana ibyo gutegura amahugurwa yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Byose turaje tubigarukeho. Ndanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire ibi kuvugwa nyuma y'ishyano rya Gashyantare ryaguye muri Ovira, ibyakozwe n'igisirikare cy'u Burundi biteye isoni. Nge nakwita gahinda. Hari amakuru avuga ku rujijo izi ngabo zahuritse mu bibogobogo. Turaje tubigarukeho nabyo tubibwire abakunzi bacu. Turambuka intambara ya Iran na Israel, turarebera hamwe ibiri kugenda bigarukwaho. Bari kurasana, umuriro watse, ibi bihugu biri kotsanyaho umuriro. Turaje tubigarukeho tubive imuzi n'imuzingo. 5 kuri 5 turagaruka ku makuru menshi atandukanye avugwa kuri SADC ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Amakuru rwose yagiye agarukaho ku munsi w'ejo. Turaje tuyinjiremo tuyave imuzi n'imuzingo. 5 kuri 5 bahaye ikaze. Mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone. Ni kuri KTV News, nta handi ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Nimunyemerere duhere kuri iyi nkuru. Ni bitangazwa, ni raporo ya Human Rights Watch
raporo kabisa ndende. Nkisoma iyi raporo nahise mbona ko Human Rights Watch hari ahantu igenda itandukira cyangwa se ibeshya isi muri rusange, itangaza mu by'ukuri amakuru cyangwa se raporo ikubiyemo ibinyoma byinshi, cyane cyane ibogamira ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, igasiga icyasha umutwe wa M23 hirengagijwe intambwe uyu mutwe wateje abaturage mu bijyanye n'umutekano mu bice bitandukanye byagiye bigenzurwa cyangwa se bigarurirwa n'uyu mutwe. Byanyibukije nkibona iby'iyi raporo, byanyibukije ubwo Lawrence Kanyuka yasaga nk'ukozanyaho na Human Rights Watch mu matangazo asohotse, byari tariki 16 Werurwe niba nibuka neza uyu mwaka wa 2025. Human Rights Watch yaje igoreka amakuru yari yatangajwe na M23 ndetse amwe namwe igenda inayahimba. Yari yavuze ko ngo Kanyuka yasohoye itangazo, uyu ni umuvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije. Noneho Human Rights Watch yari yavuze ko ngo Lawrence Kanyuka ngo yemeje ko abarwanyi ba M23 ngo bakoze ngo amarorerwa. Human Rights Watch yavugaga ko ngo Kanyuka yemeje naya ngaya akurikira. Murabizi hari hashize iminsi irenga 2 mu by'ukuri hari gutabarizwa umwe mu bahanzi wagize atya yicirwa hariya mu mujyi wa Goma, ufatwa nk'umurwa mukuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo M23 yari imaze iminsi iwigaruriye. Noneho haza gutangazwa ko Lawrence Kanyuka yemeje ko M23 ngo yarashe uwo muhanzi, ni umuhanzi ngo noneho ngimurasa ngo kubera uburyo yari yitwaye nabi. Umuhanzi witwa Idengo bavugaga ko ngo yishwe na M23 ngasizwa ko ari uwo mu rubyiruko rwa Lucha. Byari tariki 12 Werurwe uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu nibwo asohoye iryo tangazo rigarukamo ibinyoma byinshi ibyakwirakwizwaga na leta ya Kinshasa, birimo no kuba hari amakuru n'ubundi ngo n'abasivile, abanyamakuru n'abasivile ngo barimo umuhanzi Idengo bavugaga ko ngo yishwe na M23 ngazizwa ko ari uwo mu muryango cyangwa se mu rubyiruko rwa Lucha. Human Rights Watch yari yavuze ko Lawrence Kanyuka nawe ngo yemeje aya makuru, avuga ko ngo bamurashe kuko yari yambaye impuzankano ya gisirikare, murabyibuka. Noneho hayisabaho gusubiza ibyari bitangajwe n'iyi Human Rights Watch. Icyo gihe Kanyuka abinyujije kuri X ari Twitter yahise abashwishwiburiza, avuga ko ibyatangajwe n'uyu muryango Human Rights Watch uvuga ko haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo ari ibinyoma bigamije gufasha leta ya Kinshasa gukwirakwiza ibihuha byayo ndetse no kuyobya amahanga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko Human Rights Watch iri gukoresha urubuga rwayo idasesenguye igakwirakwiza ibinyoma bya Kongo kubera imikoranire n'inyungu hagati yayo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Agira ati rwose ati turavuga dushikamye ko nta miryango itari ya leta twagabyeho ibitero, ahubwo urubyiruko rwo mu miryango itandukanye rwagiye rwinjira muri AFC M23. Noneho ntabwo iyi nkuru wenda nayigarukaho ku buryo burambuye, gusa murumva ko mu by'ukuri Human Rights Watch yagiye ibeshyera M23. Noneho aka kanya uyu muryango noneho wasohoye itangazo nge nakwita rirerire, ndaje nginjiremo mbabwire noneho n'ibindi byinshi guverinoma Kinshasa ubwayo iri kuvuga ko ngo byakozwe n'umutwe wa M23. Noneho ni Human Rights Watch ishinja M23 kuri inshuro ngo kwimurira abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Muri raporo yatangajwe kuri 3 tariki 18 Kamena n'uyu muryango wa Human Rights Watch, ubuyobozi bwa M23 bukorera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barashinjwa kwirukanira ku gahato abaturage ba Kongo mu Rwanda ngo bwitwaje gucyura ku bushake abenegihugu b'u Rwanda. Uyu muryango uvuga ko iki gikorwa kibasiye abantu barenga 1,050 mu minsi mike ishize, kigize ibyaha ngo by'intambara.
nkuko iyi Human Rights Watch bitangaza, abantu benshi ngo birukanwe mu mudugudu wa Karenga ni muri teritwari ya Masisi ahari hazwi nk'indiri ya FDLR, ariko ngo ntabwo bose bakomoka mu Rwanda, bitandukanye n'ibyo AFC M23 ivuga, ahubwo bamwe ngo nabane gihugu ba Congo bibeshyweho, ariko ngo bibeshyweho ko ari abanyamahanga. Iperereza ryakozwe ngo n'uyu muryango wa Human Rights Watch bivuga ko ryerekana ko abo bantu biteganya ngo bateranirijwe Isake bakimurirwa Igoma, hanyuma bagashyirwa ku rutonde kugira ngo berekeze mu Rwanda badahawe amahirwe yo kuburana kwirukanwa ryabo. Umushakashatsi muri Human Rights Watch witwa ngo uyu ni Clement de Monjoye abisobanura mu buryo bukurikira, agira ati ikarita yabo yitora, ubwo yavugaga abo banyekongo, ngo ikarita yabo yitora akenshi niyo yonyine ibaranga, ngo yatwitswe n'abayobozi ba AFC M23 ibashinja gukoresha inyandiko mpimbano. Munyumvire noneho ibyo bari gutangaza uyu Clement de Monjoye ibintu yatangaje kuri Human Rights Watch. Rero ngo ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko arengera ikiremwa muntu. Clement de Monjoye kandi agira ati byaba bireba abaturage ba Kongo cyangwa impunzi z'abanyarwanda, kwimura abaturage ku gahato ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, ati ndetse rimwe na rimwe rwose akaba ari icyaha cy'intambara. Uyu muryango utegamiye kuri leta ugaragaza kandi uruhare rwa UNHCR, aho ngo rwose abakozi bayo batanze inkunga y'ibikoresho byo kwimura abantu batabishaka. Umushakashatsi ati UNHCR ifite inshingano zo kugenzura umwirondoro n'ubushake bw'abaturage barebwa no gutaha, icyakora ibyo ntibyakozwe neza muri iyi dosiye. Human Rights Watch itanga urugero rw'uwitwa Melance Maniraguha Ndikumana, yumvise ngo mu kiganiro yagiranye na France 24 ku itariki ya 20 Gicurasi uyu mwaka wa 2025, uyu yagize ati nta muntu n'umwe nzi hano, ndi umunyekongo ndashaka gutaha. Raporo rero ya Human Rights Watch ivuga ko kuva muri Gicurasi uyu mwaka AFC M23 yakoze ubukangurambaga bukomeye bwo gutahuka ku baturage bavuga ko ngo ari abanyarwanda, cyane cyane ngo bwibasiye abahutu b'abanyekongo. Bamwe ngo bashinjwe mu by'ukuri babeshyerwa kuba abanyamuryango cyangwa se abaterankunga ba FDLR, cyangwa se ko bafite imitekerereze y'itsembabwoko, birukanwa nta bimenyetso cyangwa se ngo bitanyuze mu nzira ikwiye. Ni Human Rights Watch kandi ikaba isaba iperereza ryigenga kandi irasaba amahanga kwamagana byimazeyo ibyo bikorwa. Iyo niyo raporo ya Human Rights Watch, irimo kubagama gukomeye, irimo gusiga icyasha ndetse no kwanduza izina ry'umutwe wa M23. Ese koko urumva ibikuye muri iri tangazo cyangwa se muri iyi raporo M23 yaba koko ibifitemo uruhare? Nimumbwire, kuko rwose ahangaha dufite n'urubuga rw'ibitekerezo, naho hasi muri comment watanga igitekerezo uko ubyumva. Hanyuma guverinoma Kinshasa nayo yashishimuye mu by'ukuri icyo nakwita ngo ni raporo cyangwa se hari ibyo yatangaje ivuga ko M23 ngo iri gukora amahano mu buryo budasanzwe, noneho byatangarijwe hejuru kabisa muri guverinoma. Ni Minisiteri y'Umutekano ngo ivuga ngo ni ivugururwa ry'inzego z'ibanze, ngo Taram rwose uburyo yagiye ayakurikiranya byagiye bigorana cyane, gusa yagerageje kuyampa uko yakabaye. Ngo Minisiteri y'Umutekano ivugururwa ngo ry'inzego z'ibanze n'imirimo ya gakondo iramenyesha abanyekongo bose n'amahanga kw'ingabo z'u Rwanda n'imitwe ibashyigikiye ngo bakomeje gukora ibikorwa bigira ingaruka mbi ku bumwe bw'igihugu cyacu, ubwo baravuga igihugu cya Kongo, mu bice ngo bafashe ho ku ngufu byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ubwicanyi, ibisasu bitagira aho bigenewe, kuraswa, gutotezwa, gufungwa, gufatwa ku ngufu, gushimutwa ndetse no gusahura. Ibi byose Kinshasa iravuga ko ngo biri gukorwa n'ingabo z'u Rwanda. Ariko se barabitangaza mu bihe bice? Reka turebera hamwe ko muri inkuru bagiye babitangaza. Ubwo baravuga ngo abaturage barenga
abantu barenga 289 bishwe cyangwa barasiwe aho bari, abagore 102 bafashwe ku ngufu, abandi barenga 270 bakorewe iyicarubozo, amagana barashimuswe, abandi ibihumbi ngo bashowe ku ngufu mu gisirikare, cyangwa se ngo abandi bagiye banafungwa mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse habayeho n'urusahu rwinshi hagati ya tariki 9 na 16 Kamena 2025 mu duce twafashwe na M23. Ariko bavuga ko ngo n'ingabo z'u Rwanda ngo zafashwe utwo duce. Rero ngo ibyabaye bikomeye ni urugomo ngo rwahitanye abantu barenga 100, ndetse ngo nitwikwa ry'inzu amagana n'amagana muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo ni muri sheferi ya Bwito mu duce twa Bukombo, Tongo ndetse na Bambo. Gushakisha no gufata ku ngufu abanyekongo ngo bafatwa nk'abarwanyi ba FDLR kugira ngo babasubize mu Rwanda. Gushyiraho ibi ni nabyo bikubiye muri raporo ya Human Rights Watch. Ngo gushyiraho ubuyobozi bushya butemewe harimo gushyiraho guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo hamwe n'abayobozi b'utugari ndetse n'imidugudu, kohereza abaturage b'Abanyarwanda mu bice bafashe ku ngufu, ndetse no gushyiraho uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNL muri Kivu y'Amajyaruguru, ariwe ngo Mwigimba Jean Damascene, ufite inshingano zo gutegura neza kwimura abaturage no gufata impunzi bafite uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko. Ibi byose rero ku byari byaramenyekanye mbere ngo no kwica amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, harimo itegeko nshinga rya Loni, amasezerano shingiro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, amasezerano ya Geneve yo mu mwaka w'1951 ku mpunzi, icyemezo cy'2773 cy'inama y'umutekano ya Loni. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minisiteri kandi irakomeza no gutabaza yerekana ko ngo Kigali ifite umugambi wo kwanga gukurikiza amasezerano ya tripartite hagati ya Kongo, HCR, u Rwanda narwo barurimo, ahubwo ngo igakomeza imigambi yayo yo kwigarurira ibice byafashwe ku ngufu ibinyujije mu kwimura abaturage. Irahamagarira kandi abaterankunga ndetse n'inshuti z'u Rwanda guhagarika ubufatanye bwose n'inzego zishingiye ku kuboko kw'ingabo z'u Rwanda no gutegereza ishyirwa mu bikorwa ry'ubwumvikane bwa tripartite bwateguwe n'igihugu cya Kongo. Minisiteri y'umutekano, ivugururwa ry'inzego n'imirimo ya gakondo irakomeza gukora iperereza n'ikusanyamakuru ryimbitse ku byaha byakozwe ngo n'ingabo z'u Rwanda n'imitwe yazo ya M23, kugira ngo abakoze ibi byaha ngo bahanwe kandi ubutabera buhabwe abo byagizeho ingaruka. Ubwo rero ngo bikorewe Kinshasa, mubabarire gutinda, byabaye byakorewe Kinshasa tariki 18 Kamena 2025. Yitwa Shabane Luko Bihango, niwe washyize umukono kuri iri tangazo, niwe wagize arabitangaza, reka mbivuge gutyo. Instead yo kuvuga ko yashyize umukono ku itangazo. Noneho indi nkuru, reka turebere hamwe mu by'ukuri ibiri gutangazwa na Loni. Noneho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zagaragajwe, kuko Loni niyo yashyize hanze iyi raporo, sinzi ba muri kubyita itangazo. Umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu witwa Volker Turk yagaragaje ko ubugizi bwa nabi abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bakoreye abaturage ngo n'ubugizi bwa nabi bugize ibyaha by'intambara. Uyu Turk yasobanuye ko ahubwo ngo ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025, ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo byabuze ubiyobora, birica, bifata ku ngufu ndetse bisahura imitungo y'abaturage. Yagaragaje ko intumwa z'iyi komisiyo zagiye gukora iperereza kwiyubahirizwa
ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri Mutarama ngo zasanze Wazalendo yarashimusa abaturage igamije kubambura amafaranga abandi ibafunga binyuranyije n'amategeko. Ati izi ntumwa zakiriye amakuru y'imitwe ya Wazalendo yafunze abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ishimuta abantu igamije kubambura amafaranga, inatanga ibihano bya kiboko mu bice igenzura. Toka yagaragaje impungenge ku bantu bakomeje gufungwa n'ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amategeko, abandi bakaburirwa irengero bakekwa ko rwose ngo bavuga ko ngo bakekwaho gukora ubugizi bwa nabi ngo bakekwaho donc ubutumwa bwa Toka nkuko bigaragara yagaragaje impungenge ku bantu bakomeje gufungwa n'ubutasi bw'igisirikare cya Kongo binyuranyije n'amategeko, abandi bakaburirwa irengero bakekwaho gukorana na AFC M23. Asobanura ko ibikorwa biri gukorwaho iperereza. Ubutumwa bwa Toka bukomeza kuri ubu bugizi bwa nabi bwakozwe n'abasirikare ngo ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo, guca amarenga ko mu gihe iperereza rizaba ryarangiye ababugizemo uruhare rwose bashobora kuzakurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga. Ngibyo rero ibiri kuvugwa bigayitse byakozwe n'ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo, ni ibyaha Loni yagaragaje nk'ubugizi bwana rwose bakwiye kuba barebaho, bakaba hatangwa ibihano ku babukoze. Ubwo rero bakavuga ko ngo bigize ibyaha by'intambara. Indi nkuru iri kugarukwaho cyane hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari ni inkuru ivuga ko abatekinisiye b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bateguye umushinga. Ese ni umushinga umeze ute? Ni intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kwemeranya ku mushinga w'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi bizasinyana mu mpera z'uku kwezi kwa Kamena. Abatekinisiye bateguriye umushinga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bamaze iminsi 3 baganira imbona nkubone. Ibiganiro byayo rero byibanze ku nyungu Kigali na Kinshasa bihuriyeho, by'umwihariko mu nzego zirimo politiki, umutekano ndetse n'ubukungu. Kuwa gatatu tariki 18 Kamena nibwo basoje gutegura inyandiko y'umushinga wari amasezerano mu muhango wayobowe n'umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya politiki ariwe Alison Hoka abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, yavuze ko atewe ishema no kuba yarayoboye ibiganiro byateguriwe muri ya mushinga, yagaragaje nk'intambwe iganisha ku mahoro arambye. Ati ntewe ishema no kuba nari nyoboye ibiganiro by'amahoro by'iminsi 3 byabaye umusaruro wo gushyira inyandiko y'amasezerano y'amahoro bikozwe n'intumwa yo gusinya inyandiko y'amasezerano y'amahoro bikozwe n'intumwa zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mu cyumweru gitaha turateganya kwakira abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kuri 27 Kamena, ubwo ni ugusinya amasezerano bikazayoborwa n'umunyamabanga wa leta Mark Rubio. Ndetse ati dufatanyije turi gukora ngo tugere ku mahoro arambye ndetse n'umutekano mu karere. Kuri 27 Kamena nibwo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo ni Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner bazashyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro nta gihindutse, bazayasinyira imbere ya mugenzi wabo wa Amerika ariwe Mark Rubio. Umushinga w'amasezerano y'amahoro abatekinisiye b'u Rwanda na Kongo bateguye wubakiye ku mbanziriza amasezerano ibihugu byombi byasinyanye ku 25 Mata 2025. Mu by'impande zombi zemeranyije harimo ko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ubutaka bw'ikindi no kubuza imirwano, gusenya, kwambura ndetse kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta, gushyiraho urwego rwo guhuriza hamwe ibikorwa by'umutekano ndetse no korohereza impunzi n'abavuye mu byabo gutaha. Hari kandi korohereza ibikorwa by'ubutabazi ndetse no gushyiraho gahunda yo kwishyira hamwe
ku bukungu bw'akarere. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Qatar nka kimwe mu bihugu biri guhuriza u Rwanda na Congo mu biganiro, nayo yitabiriye ibiganiro impande zombi zari zimazemo iminsi mu rwego rwo gukurikirana ko bihura neza na gahunda za Kigali na Kinshasa zigamije ibiganiro n'amahoro mu karere. Usibye isinywa ry'aya masezerano y'amahoro rizaba mu mpera z'ukwezi tariki 27 Kamena, Amerika ivuga ko initeze ko ba perezida b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazahurira i Washington mu rwego rwo gukomeza guteza imbere amahoro, ituze n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Indi nkuru twagarukaho muri aka kanya iravuga kuri Constantin Mutamba. Uyu nguyu rwose ari mu mazi abira, ari kwikara yishyushye niko navuga. Constantin Mutamba Tungunga wahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye Felix Antoine Tshisekedi ko umugambi wo kumukurikirana mu butabera wateguriwe i Kigali. Byatunguye abantu batese gute? Kuva muri Gicurasi 2025 umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza rwa Kongo hakurikiranye Mutamba icyaha cyo kunyereza akurikiranye kuri Mutamba Constant icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ziteganyijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Ubwo rero ubwo Mutamba yageraga imbere ya komisiyo yihariye y'inteko nshinga amategeko yari isanzwe iri gukurikirana dosiye ye, yemeye ko koko miliyoni 19 z'amadolari zabuze, asobanura ko zayoberejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa, anaboneraho gusaba imbabazi. Ubushinjacyaha bwahase Mutamba ibibazo nyuma bugaragaza ko ibisobanuro yatanze byabufashije kubona andi makuru y'uburyo icyo cyaha cyakozwe. Ni mu gihe Mutamba rero arategereje kuburanishwa, yashyikirije Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwegure bwe tariki 17 Kamena. Icyo gihe twabigarutseho, yanamwibukije ko rwose mu gihe kirenga umwaka yari amaze ku mwanya wa minisitiri w'ubutabera yakoze byinshi byiza bituma abantu batangira kumurwanya. Agira ati kubw'ibyago mu gihe umusirikare wawe w'umwizerwa nari nariyemeje gukurikirana abayobozi bakuru ba AFC M23 naciwe muri humye, nterwa icyuma mu mugongo binyuze mu mugambi wa politiki wateguriwe rwose i Kigali, ushyirwa mu bikorwa na bamwe mu bene gihugu bacu bagamije guhagarika aya mavugurura n'urukundo mfitiye igihugu. Hanyuma yasobanuye ko habayeho kugerageza inshuro nyinshi kumwica ndetse no kumuroga. Amatsinda yise ay'aba mafia barimo abanzi aramwandagaza, amuhoza mu by'ukuri ngo amuhora amavugurura ngo yagize gutya agaharanira mu rwego rw'ubutabera. Mutamba kandi yagaragarije Felix Antoine Tshisekedi nyir'igihugu ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kwishimira guhagarikwa kwe mu butabera, ahamya ko rwose yaba we ndetse n'abayobozi ba AFC M23 bamwifuriza gupfa. Minisitiri Nduhungirehe tariki 16 twabigarutseho yatangaje ko Mutamba yibonekeje cyane arangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kwanga u Rwanda, bityo ko iyi myitwarire itari kubura kumugaruka. Yagize ati iyo kwibonekeza cyane urwango rushingiye ku bwene gihugu, ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga u Rwanda bikugarutse, ubutumwa bwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe bwibutsaga ko Mutamba rwose amaze igihe kinini yibasira u Rwanda ku buryo byageze naho uyu munyekongo avuga ko azafunga Perezida Paul Kagame ndetse nabo yise abagambanyi. Murabyibuka cyane kuva Mutamba yatangira gukurikiranwa, yagerageje kugaragaza ko yagambaniwe nabo batumvikanaga kuva yagera muri guverinoma, ibyafashwe nk'amatakirangoyi. Mu bo yatunze urutoki rero harimo minisitiri w'intebe Judith Suminwa Tuluka ndetse n'umushinjacyaha mukuru Philimine Muvonde. Kuri Muvonde, Mutamba yabwiye abakozi ba minisiteri y'ubutabera ko uyu mushinjacyaha rwose ari umwe mu babaye mu itsinda ryashyigikiye Joseph Kabila wayoboye Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019. Ibyo yabivugaga rero mu gihe Kabila ashinjwa kuba umuyobozi wa AFC M23. Hanyuma rero reka noneho turebere hamwe ibikubiye mu makuru y'urugamba. Amakuru y'urugamba ariko bice bigacika hariya
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihanganiye bikomeye ndetse gihanganye bikomeye n'umutwe wa M23. Nkuko bigaragara rero M23 ihanganiye na Wazalendo na coalition muri rusange mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi bihuriro AFC M23 nabo mu mitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganiye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu gace ka Nyangezi niho tubanza tukarebera hamwe haravugwa icyitwa urusaku rw'imbunda ndetse nini ndetse n'intoya kuva tariki 17 Kamena. Hano Nyangezi ndetse na Ruhara muri teritwari ya Walungu imirwano yatangiye kuva tariki 17 Kamena na n'ubu ngo ntabwo ituze riragaruka, niko amakuru atugeraho avuga. Abaturage bahiye ubwoba bitewe n'intwaro ziremereye ziri kwifashishwa muri uru rugamba rwahangaha. Amakuru aturuka muri Nyangezi mu birometero bigera kuri 45 uvuye mu mujyi wa Bukavu avuga ko mu gitondo cyo ku tariki 18 Kamena abaturage benshi bahunze centre yaho mu rwego rwo gukiza ubuzima bwabo. Umuturage uriyo ari kuvuga ati turi guhunga rwose, imirwano yatangiye ejo, ubwo nejo wende nyine kuko amakuru yatangaje ejo, ati igera muri Weza, ati badusabye guhunga. Rero abarwanyi b'Abazalendo ngo bagabye ibitero ku birindiro bya M23 muri Katana, ahitwa Mumosho, ahitwa Chirunga ndetse no muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gitondo cya tariki 18 Kamena ndetse no mu gitondo cya tariki 19 Kamena. Abaturage ngo basobanuye ko Wazalendo yageragezaga gukura AFC M23 mu duce dutandukanye muri utu duce nyine birumvikana. Umwe agira ati Wazalendo yagerageje kwirukana abarwanyi ba AFC M23. Abatuye muri teritwari ya Kaleherero muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko mu rukerera rwo ku ya 18 Kamena bumvise urusaku rw'amasasu bafata icyemezo cyo kuguma mu nzu kugira ngo hatagira ikibahungabanya. Mu gitondo cyo ku ya 19 Kamena kandi Wazalendo yahanganiye n'umutwe wa M23 na twirwaneho mu gace ka Mutambala ni muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva muri Gashyantare 2025 twirwaneho isanzwe irinda umutekano w'abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo yinjiye mu ihuriro rya AFC M23 ihamya ko rwose yahuje imbaraga n'uyu mutwe wa M23 mu gace ka Buhinda kari muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru naho habere imirwano ikomeye yamazaho amasaha menshi ihanganishije AFC M23 ndetse na Wazalendo. Bivuga ko AFC M23 ariyo yateye Wazalendo muri aka gace ka Buhinda ni Buhimba mungire ngo M23 niyo yashotoranye ikubita Wazalendo yirasaho. Ibi rero mu by'ukuri ni biri gutera impungenge ko imirwano ishobora kuza guca ibintu, dore ko imirwano ya Warikare abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bavuga ko rwose M23 ikomeje kugenda ikoma mu nkokora cyangwa se igakomeza gukubita inshuro abo ku ruhande rwa coalition bishobora kuza gukurura ishyano rya Gashyantare bigatuma mu by'ukuri abarwanyi biyerekeza no mu bice bya hariya za Kisangani ni mu ntara ya Chopo. Ubwo rero ubwoba ni bwose kuri Tshisekedi ndetse na guverinoma ye. Muri Kivu y'Amajyepfo rero inkuru iri kuvugwayo nayo ni inkuru ikomeye cyane. Hari urujijo ku ngabo z'u Burundi zawurutse mu bibogobogo, ariko reka zikubitwe kubera ko nazo zizwiho ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi nibwo izi ngabo zishyize imbere. Nk'ubu reka nkwibutse ibintu byabaye ni tariki 17 niba nibuka neza. Ubwo ni umusibejo. Izi ngabo zagize gutya zikora amabara mu mujyi wa Uvira. Zagize zitya zikora amabara mu mujyi wa Uvira, kandi koko burya ngo akebo kagiwa mugarura yuko zibibi birakugaruka. Mutese byagenze biti? Bagize batya barahohotera bikomeye abo bwoko bw'abanyamurenge muri ubu buryo. Ubwo wenda reka nifashisha ibikubiye mu butumwa bugufi bwanditswe n'umwe mu baherereye hano mu gace ka Uvira, yahaye ubwanditsi bwa Minembwe Capital News mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hashize tariki 19 Kamena byari kuwa kane. Ubu butumwa yahaye ubwanditsi ari hano Uvira yavugaga ko ngabantu ngo bari gutotezwa cyane na Wazalendo, ati rwose biratubabaje, ati sinabona uko mbisobanura. Uyu munya Uvira mu butumwa bwe yakomeje agira ati mukanya Abazalendo binjiranye umugore wa Dr Ruturwa bamufatiraho imbunda barangije bamwaka amafaranga yose yari afite aho.
ati rero sinzi uko abantu bagira ariko mudutabarize. Ni ubutumwa bunagaragaza ko icyo gikorwa cyabaye icy'isaha z'igitondo cyo kuri kane mu masaha ya Minembwe ndetse na Bukavu. Mu bihe bitandukanye aha Uvira murabizi abanyamurenge bagiye bahohoterwa bagakorerwa iyicarubozo babikorewe n'imitwe twaje intwaro isanzwe ikorana bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo. Barana kuhicirwa, kuhafatirwa ku ngufu, bakanahafungirwa bazira inkomoko yabo n'amasura, byose byagiye bikorwa nk'uko bigenda bisobanurwa n'imiryango itandukanye ahanini itegamiye kuri leta. Umusibe ejo kuwa gatatu, ubwo ni kuwa kabiri niba mbibaze neza, nibwo hari hafashwe abanyamurenge bari bageze ahangaha Uvira baturutse ku ndondo ya Bijombo. Twabigarutseho ku munsi w'ejo, mu gihe bari bahazanye umurwayi, bari bazanye umurwayi, bari baje bikoreye ku gipoyo. Igipoyo ni igiki? Ubwo ni nk'ingobyi y'abarwayi. Wazarendo rero ngo barabafashe barabakubita, ibaze gufata abantu bahetse umurwayi ukamukubita. Ni ikimenyetso cy'umutima mubi, ikimenyetso cy'umutima w'ubunyamaswa. Ndetse ibaze kuba umuntu ahetse umurwayi muri icyo gipoyo, niba ari igipoyo mu ngobyi y'umurwayi, noneho ukamwambura n'udufaranga yari afite. Urumva ibyo bintu ntabwo ari ibikorwa by'abantu bazima. Igitangaje, ibyo ngo babikoze mu gihe aba banyamurenge bari bazanye umurwayi kumuvuriza hano mu bitaro bya Uvira, baherekejwe n'abasirikare b'u Burundi bakorera muri iyo misozi y'indondo ya Bijombo, ariko ntacyo bafashije aba bari baherekeje. Urumva iyi Uvira ikomeje kuberamo ibikorwa by'ihohoterwa abanyamurenge, niyo ni ibikorwa byo guhohotera abanyamurenge. Rero iyi Uvira niyo yashyizwemo ibiro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko ihuriro rya AFC M23 ribarizwa mu mutwe wa M23 no twirwaneho bafashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, wafashwe tariki 16 Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Iyi mitwe rero yombi yanafashe n'ibindi bice byinshi byo muri iyi ntara, harimo na komine ya Minembwe iherereye muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero noneho ikiri kuvugwa kuri izi ngabo z'u Burundi, akebo kajya iwa mugarura, niko umunyarwanda avuga. Uko zica, uko zisahura, zikora ibikorwa bigayitse mu bice bigiye bitandukanye. Ibyazibayeho mu by'ukuri hano mu Bibogobogo nabyo na kamaramaza. Mutese byagenze bite? Ni abasirikare bagera kuri 300 ndetse yes ni 300 b'u Burundi baheruka kugera ku butaka bwa Bibogobogo. Ubwo rero amakuru yabo ntavugwaho rumwe na bose. Mutese bamwe baravuga ibiki abandi biki. Umusibe ejo kuwa gatatu, ubwo ni umusibe ejo bundi, nibwo abasirikare b'u Burundi bakiriwe muri iki gice cya Bibogobogo kibarizwa muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avugwa kuri abasirikare b'u Burundi basanzwe bakorana bya hafi n'imitwe y'ingabo za Kongo kuva mu mpera z'umwaka wa 2022 mu rugamba zirimo rwo kurwanya umutwe wa M23 twirwaneho. Hari avuga ko rwose bashaka gukomeza berekeza mu Minembwe kugaba ibitero kuri iriya mitwe yombi barwanya. Andi nanone akavuga ko baje gusimbura bagenzi babo bari basanzwe aha mu Bibogobogo. Ni mu gihe andi nayo ahamya ko baje kongera imbaraga z'abari bahasanzwe mu rwego rwo kugira ngo barinde iki gice kitazagwa amaboko ya twirwano na M23. Umwe wacu uherereye hano hafi mu Bibogobogo rwose yatubwiye byinshi, agira ati kugera kw'aba basirikare b'u Burundi ku butaka bwa Bibogobogo nta wakubeshya ngo azukuri kwabyo. Ati hari abavuga ko rwose bashaka kwerekeza mu Minembwe na Mikenke kuhagaba ibitero, abandi nabo bakavuga ibindi, ariko kandi bigaragara ko baje gukomeza ibirindiro ngo bahitiyemo. Hanyuma rero ubwo bazaga mu ijoro ryo kwa kabiri ngo bimutse ibaraka ngo bahitiye mu Magunga, nyuma boherezwa mu birindiro by'ababo biri ahatandukanye muri iki gice. Kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2024 ingabo z'u Burundi zari aha mu Bibogobogo ngo zihafite ibirindiro bigera kuri 4, usibye ko kuri ubu hari hasigaye 2 kubera ubuke bw'izari zihasigaye,
kandi nk'uko bivugwa rwose izi ngabo ngo zigenda zisimburana uko zimwe zihakurwa, ni nako ngo ubuyobozi bwazo bwihutira kuhohereza izindi. Abakurikiranira hafi politiki yo muri kariya gace rero bavuga ko umujyi wa Baraka ufatwa nk'umurwa mukuru w'iteritwari ya Fizi, ibarizwamo n'agace ka Bibogobogo, ko rwose ingabo zikarimo arizo maso w'uyu mujyi wa Baraka. Hanyuma rero mu gihe twirwanaho na M23 byaramuka bibohoje Bibogobogo, icyo gihe iyi mitwe yombi mu by'ukuri ibifite amahirwe menshi yo kwigarurira Baraka bitayiruhije. Kimwe cyo rero twirwanaho na M23 biracyari kure, kuko ibice bigenzurwa igice bigenzura cya Minembwe giherereye mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 74 uvuye aha mu Bibogobogo. Mu Bibogobogo rero si ingabo z'u Burundi zihari gusa, hari kandi ingabo za Congo FARDC, mu gihe Ibaraka ho hariyo Wazalendo ndetse na FDLR, ndetse kandi n'izi ngabo za Congo n'iz'u Burundi birumvikana zirahabarizwa. Ngibyo rero ibyo twavuga ahangaha, ntabwo ibintu byoroshye naka na gato. Mwumva rero ibivugwa ku ngabo z'u Burundi muri ibi bice muri rusange. Ku rundi ruhande kandi haravugwa ibitero byongeye kugabwa mu duce tw'Umurenge ku itariki 19 Kamena. Ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye kugabwa mu duce dutandukanye two mu nkengero za centre ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, ariko byose bisubizwa inyuma n'uyu munsi. Kandi ibitero byongeye kugabwa mu gice cya Rugezi n'ahitwa Nyaruhinga. Amakuru avayo avuga ko nubwo amasasu yumvikanye cyane ku bari muri centre ya Minembwe, ariko ko ibyo bitero bitari bikomeye kubera twirwaneho itarimo isubiza. Buhamya bugira buti Mayi Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FARDC na FDLR baje mu Rugezi batangira kurasa, ariko twirwaneho na M23 ntibyabasubiza. Byasobanuye ko rero izi ngabo zo ku ruhande rwa leta zarimo zirasira kure, bituma twirwaneho na M23 bitabategerereza hafi n'ibirindiro byayo. Abandi nabo aho kujya imbere ahubwo birangira basubiye iyo baje baturuka. Nyamara mu by'ukuri irasagura ryabo ryamaze umwanya ungana n'isaha n'igice, nk'uko amakuru atugeraho muri aka kanya abishimangira. Urusaku rw'ibyo bisasu cyangwa se rw'iryo rasagura rw'abariya barwanira ubutegetsi bw'i Kinshasa ndetse n'abari mu Minembwe centre, Ilundu, Gakangara ndetse n'ahandi barwumvaga kuko haraswaga imbunda ziremereye. Ubwo rero uduce berekezagamo barasa nako kwihene, Nyakirango ndetse n'Umushikacika, nk'uko amakuru aturukayo abivuga. Nibyateye kabiri izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kugaba ikindi gitero Nyaruhinga haherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Minembwe. Ni igitero kitamaze umwanya, kuko twirwanaho na M23 byahise byerekeza iyo maze birasa ku ruhande rwa leta rwakigabye. Abarugize bahunga bakwira imishwaro rwose, baramwara cyane. Ubuhamya bugira buti twabahaye isomo, ubu bakwiye imishwaro, bahunze twababuze. Mu cyumweru gishize nabwo ingabo za Kongo zagabye ibitero mu Rugezi. Iyi mitwe yombi ibarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ibasubiza inyuma. Twirwaneho na M23 bigenzura ibice byinshi by'Umurenge, harimo n'Minembwe yose, Mikenke ndetse n'igice cyo mu cyo hagati. Igenzura kandi Rugezi na Rurambo muri teritwari ya Uvira. Ikibura no kwinjira mu mujyi wa Uvira n'utundi duce tugize teritwari. Biriya bitero rero ni ihuriro ry'ingabo za Kongo zabigabye mu rwego rwo kugira ngo zambure iyi mitwe yombi biriya bice igenzura, nkuko amakuru atugeraho abivuga. Ariko kandi ngo kurasa kuri M23 n'ukwirahuriraho amakara, n'ukwikururira ishyano, kuko ntabwo byaguhira mu by'ukuri, ntabwo byakugwa amahoro, niko navuga. Indi nkuru twagarukaho mu by'ukuri iravuga ko ubwo ni twaje mu Rwanda reka mubwire ko abayobozi mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abo mu za Uganda UPDF bahuriye mu nama y'iminsi 3 mu karere ka Nyagatare igamije kwiga ku ishusho y'umutekano
gushaka ibisubizo by'ibibazo by'abaturiye imipaka ndetse no gukaza umutekano ku mupaka w'ibihugu byombi. Ni inama yatangiye ku ya 18 Kamena, bikaba biteganyijwe ko irangira kuri iyi tariki ya 20 Kamena. Uruhande rw'u Rwanda ruhagarariwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 muri RDF Brigadier General Pascal Muhizi, mu gihe Uganda ihagarariwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 2 Major General Paul Muhanguzi. Iyi nama yitabiriwe kandi n'umuyobozi ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda Colonel Emmanuel Ruzindana, ndetse na Brigadier General Emmanuel Shilingi ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade ya Uganda mu Rwanda. Ni ku nshuro ya 5 ingabo z'ibihugu byombi zihurira muri iyi nama izwi nka Proximity Commanders Meeting, igamije gusuzuma uko umutekano w'ibihugu uhagaze, gukemura ibibazo by'abaturage no gukomeza umutekano ku mupaka uhuza ibi bihugu. Muri iyi nama impande zombi zagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafashwe mu nama iheruka, cyane cyane kurwanya ibikorwa binyuranye n'amategeko ku mupaka no gukumira ibibazo bishya bishobora guhungabanya umutekano w'abaturage. Brigadier General Pascal Muhizi yashimiye intumwa z'igisirikare cya Uganda, avuga ko kwitabira iyi nama ari ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye bw'impande zombi. Brigadier General Muhizi yagaragaje ko rwose ubwitange bw'abayobozi b'ingabo zegereye umupaka bugira uruhare rukomeye mu kubungabunga umutekano w'akarere no guteza imbere ubufatanye. Yavuze ko umutekano ku mupaka ndetse n'akarere muri rusange ari ishingiro rusange, saba ubufatanye buhoraho atari ibikorwa mu by'ukuri by'uruhande rumwe. Yongera ko RDF cyangwa se Rwanda Defense Force na UPDF cyangwa se Uganda ni People Defense Force berekanye ko guhuriza hamwe amakuru n'imikoranire y'ingabo bitanga umusaruro ushingiye ku kwizerana. Major General Paul Muhanguzi uhagarariye UPDF yashimiye RDF by'umwihariko Brigadier General Muhizi n'itsinda rye kubwo gushyigikira imikoranire, agaragaza ko izi nama zagiye zitanga umusaruro mu gutangira amakuru y'ubutasi mu gusangira amakuru y'ubutasi, gutegura ibikorwa bya gisirikare bihuriweho no gushyira mu bikorwa gahunda zizamura imibereho myiza y'abaturage batuye hafi y'umupaka. Yagize ati igihe cyose tugamije iterambere ry'abaturage bacu batuye ku mipaka, twiyemeje gukomeza gukurikiza icyerekezo cy'abakuru b'ibihugu byacu n'inama zitangwa n'abayobora ingabo zacu. Izi ntumwa kandi zagiriye uruzinduko ku cyicaro cy'akarere ka Nyagatare, aho zakiriwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matiko Gonzage yashimiye iyi nama, avuga ko ifasha mu gukemura ibibazo rusange byo ku mupaka no gushimangira ubufatanye bw'abaturage b'ibihugu byombi, cyane cyane mu iterambere ry'imibereho myiza yabo. Biteganyijwe ko izi ntumwa ziza gusura ingoro ndangamateka yo kubohora igihugu iri ku murindi w'intwari, ni mu karere ka Gicumbi. Indi nkuru iri kugarukwaho iravuga ko mu by'ukuri u Rwanda, ingabo z'u Rwanda RDF zungutse abasirikare bashya basoje imyitozo y'ibanze bari bamazemo amezi 6 mu ishuri ry'imyitozo ya gisirikare rya Nasho BMTC Nasho. Umuhango wo kubinjiza mu ngabo wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, witabirwa n'abandi bayobozi bakuru mu nzego z'umutekano. N'umuhango wabaye ku ya 19 Kamena 2025. Abinjiye muri RDF bagaragaje ubumenyi bakuye muri ayo mahugurwa burimo ubwo gukoresha imbunda ndetse n'ubundi bugaragaza ko biteguye kuzuza inshingano zabo. General Mubaraka Muganga yashimye umurava n'ubwitange bagaragaje mu mezi 6 bari bamaze bahugurwa. Yabakiriye mu muryango mugari wa RDF, abasaba kurangwa n'ikinyabupfura no gukomeza gukurikiza indangagaciro za RDF. General Mubaraka Muganga kandi yashishikarije abo basirikare bashya guhora bigira
ku babanjirije bagasangira ubumenyi bahawe, byose bigamije kurinda ubusugire bw'u Rwanda n'abaturage bwarwo. Yibukije guhora biteguye gutanga umusanzu wabo mu gihe bakenerwa mu bikorwa bihuriweho n'ibihugu bitandukanye nko mu butumwa bwo kugarura amahoro. Umuyobozi wa BMTC Nasho Major General John Baptiste Ngiruwonsanga yagaragaje ko abo basirikare batojwe bihagije kuva ku gukoresha intwaro mu buryo butandukanye, uko bakwitwara ku rugamba n'ibindi bibafasha kuzuza inshingano. Yavuze ko ubushake bw'abo basirikare bugaragaza ko biteguye gutanga umusanzu mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Mu by'ukuri nk'uko bigaragara aha ngaha byari byiza, bakoze akazi gakomeye ndetse biteguye kuzuza inshingano nyuma y'amezi 6 ashize bahugurwa. Hanyuma indi nkuru iri kugarukwaho, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yatangaje ko u Rwanda rushaka kongera gukura abarimu muri Zimbabwe kugira ngo barusheho kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda, by'umwihariko mu rurimi rw'icyongereza. Yabigarutseho ku ya 19 Kamena mu kiganiro yagesheje ku nteko ishinga amategeko. Imitwe yombi cyagarutse ku bikorwa bya guverinoma byagezweho mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda. Mu rwego rw'uburezi yagaragaje ko mu gihe kitageze ku mwaka hubatswe ibyumba by'amashuri birenga 22,000, hanongerwa umubare w'abarimu mu mashuri yose. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabajijwe igisubizo leta ifite ku kibazo cy'abarimu bigisha mu mashuri ariko badafite ubumenyi buhagije mu rurimi rwigishwamo rw'icyongereza. Yavuze ko iki kibazo rwose kizakemurwa n'abarimu bari kurangiza mu mashuri nderabarezi bigishwa n'abarimu bavuye muri Zimbabwe, kandi mu gihe kiri imbere hazavanwayo n'abandi. Ati, mwumvise ko twazanye abarimu bo muri Zimbabwe, abo twazanye rero ndetse n'ubu turashaka kuzana n'abandi. Biteganyijwe ko kandi abarimu bazaturuka muri Zimbabwe kuri iyi nshuro babarizwa muri 150 bakiyongera ku bandi 154 bageze mu gihugu. Ati, abo twazanye buriya benshi ni abigisha icyongereza mu mashuri yigisha uburezi kugira ngo abarezi bazavamo bazabe bavuga icyongereza cyiza, ndetse niyo mpamvu dufite amashuri yitwa TTC nderabarezi yigisha abarimu. Niyo twashyizemo imbaraga, tuyaha n'ibikoresho, ndetse no mu kubaka amashuri twayahaye umwihariko kugira ngo tuyahe ibikoresho bihagije, hajyemo n'abarimu babigishe. Muri uyu mwaka rero w'amashuri tugiye kugira abarimu noneho bazasohoka bafite ubushobozi bwo kwigisha mu cyongereza neza, nubwo ari mu mashuri abanza, ariko umubare ntuzaba uhagije kuko amashuri ya TTC dufite ni 16 gusa. Yes, hanyuma indi nkuru ubwo reka tunyarukire noneho mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda haravugwa iki? Biravuga ko intambara yongeye kurota muri iki gihugu hagati y'umuvandimwe wa Museveni ndetse na muramu we General Muhoozi Kainerugaba. Mutese bimeze bite? Byifashe bite? Mu bigaragara, yes, intambara y'amagambo yongeye kurota hagati ya Sodo Aine Kaguta, ni murumuna wa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na Charles Katesa Musherure bapfa umwanya mu nteko ishinga amategeko. Charles Kutesa Nayebare Musherure ni umukobwa wa Sam Kutesa wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda, akaba na muramu w'umuhungu wa Perezida Museveni General Muhoozi Kainerugaba, kuko avindimwe n'umugore we Charlotte Kainerugaba Mutesa. Kutesa by'umwihariko Musherure ni impanga ya Charlotte Kainerugaba. Intambara ya Sodo Aine Kaguta na Charles Musherure bombi bafatwa nk'abantu ba hafi mu muryango wa Museveni yakomotse ku matora y'abadepite ateganyijwe muri iki gihugu. Charles Musherure asanzwe ahagarariye agace ka Maogora North mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Ni umwanya yagiyeho mu mwaka wa 2021 aho yari awuhanganiyemo
uhanganiye na Sodo Aine Kaguta. Sodo Aine Kaguta wari wegukanye amatora mu mwaka wa 2021 yavuze ko yahisemo guharira Charles Musherure nyuma yo kubisabwa na Museveni kubera amakimbirane yari yavutse. Uyu murumuna wa Museveni avuga ko mu mwaka wa 2021 yumvikanye na Charles Musherure ko nawe azamuharira akiyamariza guhagararira aka gace mu matora y'umwaka utaha. Amakuru ahari kugeza ubu avuga ko Charles Musherure yanze guharira Sodo Aine Kaguta kuko nawe ashaka kongera kwiyamamaza. Mu kiganiro na Chimpreports, Sodo Aine Kaguta yavuze ko yababajwe n'uyu mwanzuro. Ati twarumvikanye kandi buri umwe wari muri iyo nama arabizi. Ati ndatengushywe na mbere nari natsinze amatora, mwese muzi byabaye muri icyo gihe, ariko nyuma navuganye na President Museveni turumvikana. Kuri ubu arabizi ko nziyamamaza muri Maogora North. Nizeye ko ibyabaye mu mwaka wa 2021 bitazaba ubu. Ndibuka kiriya gihe ubwo neguraga yarambwiye ati emerera Musherure gukomeza, ubutaha nawe ushobora kwiyamamaza. Umuzi w'ikibazo rero ni uwuhe? Inama Sodo Aine Kaguta avuga ni iyayobowe na mukuru we President Museveni muri Mutarama uwo mwaka wa 2021 nyuma yo guhangana kwari kwabayeho n'ubundi hagati y'aba babiri. Ku ya 10 Mutarama uwo mwaka wa 2021 nibwo Sam Katesa ari kumwe n'umukobwa we Charles Musherure bitabye Museveni wari wabahamagaje. Bahasanze Sodo Kaguta n'abavandimwe be Shadrack Nzeyire ndetse na Michel Niwagira uzwi nka Toyota. Abo bose rero bavindimwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Perezida Museveni yababwiye ko yabahamagaje kuko yumvise ko hari umwuka utari mwiza hagati ya Sodo Kaguta ndetse na Charles Musherure. Abombi rero bapfaga ibyari byavuye mu matora iyo wagombaga guhagararira NRM mu matora y'abadepite mu gace ka Maogora North. Muri ayo matora rero y'ishyaka rya NRM yabaye ku ya 30 Nzeri 2020, Sodo Kaguta yari yatsinze Charles Musherure ku majwi 17,347. Musherure yanze kwemera ibyavuye amatora ajurira ku kanama gashinzwe gutora muri NRM, avuga ko Sodo Kaguta yakoze amanyanga mu matora. Musherure icyo gihe byarangiye NRM ifashe umwanzuro ko nta muntu uzayihagararira mu gace ka Maogora North, ariko Sodo Kaguta wa Charles Musherure na Charles Musherure mu by'ukuri bafata umwanzuro gukomeza kwiyamamaza ku giti cyabo. Urukiko rukuru rwa Kampala rero rwaje kwanga uyu mwanzuro wa NRM wo kutagira uyihagararira muri aka gace. Ibi byatumye rero Museveni ahamagaza iyi nama kugira ngo hatoranywe umukandida umwe. Museveni yasabye murumuna we kureka Charles Musherure akiyamamaza, amwizeza ko bazamushakira undi mwanya. Sodo Kaguta yumviye mukuru we yemera ko Charles Musherure yiyamamaza, birangira natsinze rwose. Uyu mugabo avuga ko icyo gihe yari yumvikanye na Charles Musherure ko nawe aziyamamaza uyu mwaka. Kugeza ubu biravugwa ko uyu mugore yisubiyeho ari nacyo cyongeye kuzamura umwuka mubi muri iki gihugu cya Uganda. Ibiri kuvugwa ni ibyo ngibyo. Ese murabyumva mute? Mwabantu mwe? Ni mu gihe kandi tutarava ku gihugu cya Uganda, ndabona Uburusiya bwagaragaje iki gihugu cya Uganda ko ari umufatanyabikorwa ukomeye w'umuryango wa BRICS uhuriyemo ibihugu bikataje mu iterambere. Imikoranire ya Uganda na BRICS yagarutsweho mu biganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yagiranye na mugenzi we wa Uganda Jeje Odongo ku wa 3 Kamena i Moscow. Lavrov yavuze ko rwose Uburusiya bwiteguye kuganira na Uganda ku buryo bwo kuzamura imikoranire hagati y'ibihugu byombi ndetse no mu muryango wa BRICS. Ati duhaye ikaze Uganda nk'igihugu cy'umufatanyabikorwa wa BRICS, twiteguye gukomeza guteza imbere ubufatanye n'inshuti zacu z'abanya-Uganda mu ishusho nshya. BRICS ni umuryango washinzwe mu mwaka wa 2009 n'ibihugu biri
birimo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa. Afurika y'Epfo yaje kwinjira muri uyu muryango nyuma y'imyaka 2. Mu mwaka wa 2024 uyu muryango waraguwe winjiramo ibindi bihugu nka Iran, Ethiopia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Indonesia. Muri Mutarama uyu mwaka wa 2025 Uganda na Nigeria biri mu bihugu byatangajwe nk'abatangabikorwa bakomeye b'uyu muryango. Ubu rero ni ibyo ngibyo nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Muri Tanzania inkuru iri kuvugwayo, perezida wa Tanzania ariwe Samia Suluhu Hassan kuri wa kane tariki 19 2025 tariki 19 Kamena 2025 yafunguye ku mugaragaro ikiraro cyitiriwe nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli wayoboye icyo gihugu. Ni ikiraro gihuza uduce twa Kigongo ndetse na Busisi ni mu ntara ya Mwanza, gifite uburebure bw'ibirometero 3. Ikinyamakuru The Citizen cyatangaje ko mu bitabiriye uyu muhango harimo Janet Magufuli. Nkuko ikinyamakuru kibitangaza, The Citizen kibitangaza, yuko ko mu bitabiriye umuhango harimo Janet Magufuli, ni umugore wa Dr. Magufuli. Imirimo yo kubaka iki kiraro rero yatangijwe mu gihe cy'ubuyobozi bwa Dr. Magufuli ubwo yitabaga Imana ku itariki ya 17 Werurwe 2021. Ibikorwa by'uyu mushinga rero byari bimaze kugera ku kigero cya 24.6%. Perezida Samia Suluhu Hassan rero wasimbuye Magufuli niwe wakurikiranye uyu mushinga kugeza ugeze ku musozo. Inkuru rero ibivuga mu by'ukuri kuri title iravuga ko muri Tanzania hatashywe ikiraro cyitiriwe Magufuli, byumvikane ko rero cyamwitiriwe. Ubwo rero ni ibikorwa by'ubutwari John Pombe Magufuli akomeje kugenda azibukirwaho mu bihe bitandukanye n'Abanyatanzania. Hanyuma rero tunyarukiriye hanze ya Afurika, twambuke inyanja ngari turebera hamwe ibiri kuvugwa mu ntambara y'igihugu cya Iran ndetse na Israel. Uburusiya na Ukraine ntibikivugwa mw'abantu mwe. Russia na Ukraine ntabwo intambara ikivugwa, hari kuvugwa Iran ndetse na Israel. Mutese muri aka kanya byifashe bite? Israel yarakaye cyane. Reka ndebe mbabwira ibyatangajwe na Minisitiri w'Ingabo wa Israel yitwa Israel Katz. Mu bigaragara na magambo y'uburakari cyane ashimangira umugambi wo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran ariwe Ayatollah Ali Khamenei umaze igihe ashaka kurimbura igihugu cyabo. Intambara ya Israel na Iran itangiye tariki 13 Kamena ubwo iminsi 7 irihiritse. Israel rero irasa ibisasu ku bikorwa remezo bya Iran ngo yice cyangwa se ngo iyice intege mu mugambi wo gucura intwaro za nuclear. Intambara igeze ku munsi wa 7, impande zombi zirasana ubutitsa. Israel ikavuga ko rero yarashe inganda nyinshi zikorerwamo ibyibanze byageze ku bisasu bya nuclear, mu gihe Iran nayo ivuga ko yarashe inyubako ikoreramo ubutasi bw'igisirikare bwa Israel. Igitero cyagabwe ku ikubitiro ku bitaro bya Soroka muri Beersheba n'ibyagabwe i Tel Aviv na Ramat Gan ku ya 19 Kamena, byatumye abayobozi bose ba Israel bavuga ko Iran iri gukora ibyaha by'intambara. Ibi bitaro nibyo binini mu gace biherereyemo. Minisitiri w'Ingabo wa Israel ariwe Katz yavuze ko intambara barimo igomba kuzarangira umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe. Uyu mugabo nka Khamenei wahoranye umugambi wo gusenya Israel, ubwo ntibyavuzwe na n'uyu Katz, ni Minisitiri w'Ingabo, ati uyu mugabo nka Khamenei wahoranye umugambi wo gusenya Israel yavuze anyuze mu ntumwa ze, uyu mugabo afite imigambi yo kudutera. Ati ntabwo rero agomba gukomeza kubaho. Iki kibazo cyo guhagarika uyu mugabo, kwica uyu mugabo, ni kimwe mu bigize uru rugamba, ndetse ubu turumva uruhare rwe kurusha mbere. Yavugaga ibyo gusenya Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu aherutse gutangaza ko ibitero biri kugabwa kuri Iran bizafasha abanya-Iran kugera ku nzira y'ubwigenge. Nubwo Israel yavuze ko ibyo kwivugana Khamenei, perezida wa Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko bazi neza ko Khamenei
yihishe, ariko ibyo kumwica atari wo mugambi ugezweho muri aka kanya. Ni munyemerere mfata aka kanya mbashimire cyane kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma muri aya makuru. Mu by'ukuri nshimire cyane inshuti zacu z'akadasohoka zidahwema kubana natwe, buri uko dushyizeho inkuru rwose zitera comment, zigakanda like, zigatanga nk'ibitekerezo nk'uko nari mbabwiye gutera comment. Gusangiza abandi aya makuru nabyo ni iby'agaciro cyane kuko bidufasha kwaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka mbashimire cyane. Jye Fagi Kayinamura, uyu munsi wose turaza kubana ku makuru aza kuba agarukwaho. Reka mvuge ni hasta la